pranje je vrlo, vrlo zahtjevno, pogotovo pranje recimo kašmira, pranje alpake, baby mohera, pošto moher ili angora mogu da izgube svoje dlačice u procesu pranja. Mislim, to je jako, jako teško i tu sam se edukovala kako i što da perem. Jedan savjet i tebi i svima koji nas gledaju, džemper, ako hoćete da perete, ako hoćete da vam bude mekan, koristite balzam za kosu. Balzam za kosu. Savjet, možda najdragocijeniji savjet koji smo dobili u Italiji kad smo pokretali ovaj posao. Kako ćemo, u šta ćemo da peremo? Balzam za kosu i to obično onaj najjeftiniji bijeli koji nema boju u sebi. Ima da se kupi tu kod nas. Balzam za kosu sa malo onog tečnog deterđenta. Dakle, direktno u mašinu, kod mašinskog pranja? Da, ako pereš u mašinu. Da, program